berega konkize bintu umugisha okukira bintu umugisha n'abahoro ikigambo cya ruhanga bakacyorobera ninyenda kumanya umushejogo nogira ngo nabasa kubari Masiya umwaha abafarisayo yamwita kurya nawe yataha umuje bashitama byo kurya bana mwishe murujeho mugende mwampurira ejo cyabaje umukazi ntabwo aracyaha tindi kumanya umuntu wo gukuriye abari nabi akamanyira umukazi wo kumukoroho kwaje kandi akamanyire kwa ryo musisi nimanye umukazi wo gusimona kandi reke nakugambira hakaba hariho abashije abari bayiguruze sente ha muntu umwe 500 n'undi 50 kuba babuzire kumwihura yabasasira bombi mbwe nabo bombi bashyizire ku mukundano Mingira nogo wasasirwe mu ndibingi wagaruka muke noreba umukazi ogu nataho mu nju yawe tewampamizwe bigere byanjye konka yajwe bigere byanjye n'amarage yabisisiriza n'ishokерye iwe wayanga kunywegera bitwiho buna kawe takarekere kunywegere bigere tewansiga amajuta ha mutwe konka we yasiga amajite bigere byanjye ninkugambira ebyo bingi yabisasirwa abo kubakunda kwenu kwingi osasirwa bike okukunda kwenu kuke ebi byabo byakusasirwa okwikiriza kubona kuko wakujuna genda n'obusingi nyowe Yesu yagenda naburra kandi nagambe bwambo by'ubukama bwa rahanga akabayine bari 12 hamwe n'abakazi bamwe bakizibwa ba daimon n'ubumuga Mariya Magadarena Yohana mukacuza umbici wa Herode na Suzana konko wisazaga Herode umutegetsi wa Galilaya yakwata Yohana umbatiza ya mutomu 10 ahabwe bibyo ne Herode yabakozera hari umukumuru mune aha kutwaye kiraro rembo 9 abazici bashozo mutumbi umujofire niwe mufakaze berayine wenga Yesu kuyamurebire yamugirire sasa yakora nduko ya jirati muje we ninkugira nti imuka ogo wabirafire yashitama Yesu yamugarura nyina mumubuzi mujire muki ni wogo uri kwenda kwija narishi tutegereze ondisho
mwegesa mwegesa yohana mubatisa yatutuma kubuza ngo niyo ubwo uri kwenda kwija aritegerezo ndijo mugarukiye mugambire yohana bimwareba n'ibimwahorera empumi nireba n'ebirema nibigenda kandi ibintu umugisha batari kumanganisaho imwe munkize zame bagaganje hata noreba nareba yesu omubibi akashobora kubiba imbubo ze kuyabire nabiba imbibi zimwe zagwa umuhanda zarabaterwa inyoni zo mu mwanya zazirya izindi zagwa harukiri kuzameze zahunga ahubwo kuba zikabura amezi izindi zagwa mu mahwa amahwa agakora n'izo mbibo zanyuruza izindi mbibo zagwa mu itaka rirungi zamera zayera ibindi bijuma imirundi yigana buri yemwe mwegesa ahabwenjo gambiro mu mfumo abantu bengi babeteranire hamwe imwe muhirwe kumanya mbonano y'obukama bwa ruhanga konka abantu babigambirwa mu mfumu ngo mukureba batetegereza no mukurra batashoborokerwa mbwene ifumu ni yeji embibo n'ikigambo cya ruhanga embibo zagwira umuhanda n'ababahorra bwanyuma sitani akija akiha ikigambo mu mitima yabo ngo batakikiriza kandi bakajuna embibo zagwira harukira abo n'abahorera ikigambo bakakikiriza no kushemerwa konka bateinemiza bikiriza umwanya muke konka mu biro byo kuhibwa bagaruka inyuma embibo zagwira mu mahwa abo nabo bahorera konka baca bari mu muhanda banyuruza bw'amaganya gensi n'obutungi no kweshemeza ebyana byabo bitere kandi zagwira mu itaka rirungi abo nabo bahurira ikigambo bakakigumya mu mitima yabo imirungi kandi yorobi haza bakagumana bane byana noho wakongeza tabaza kajijo mu kire kiwe nara kagito mu nda y'ekitanda kore kagita kikondo cyayo ngo abantu ko baratahe mbarebo kwaka kwayo aha kaba taresherekirwe kitarashururwa nare cyo mbona n'ekitaramanywa kikarebwa butuno naha bweco mwerindo mukora aha buko bo yine wari yongerwa kandi utina riyayakwa nangwa no bucakubeke cyari kutekateka ngwayine mwegesa nyoko na barumuna bawe bemerera hiro benda kureba mabona barumuna banje nabo bari gukora ikigambo cya ruhanga bakacyorobera izuba rumwe yesu akaza mu bwato n'abeegi be yabagira ati katwambuke seri y'enyanja kuba babiri nibagenda yagwejegera ebingozi byatushweka twaza kurohama tujune mwegesa